Radio Bulan Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Turun kena marah motor roke nongan lelo totokan untuk moi kuki weekend ada kab de beng rabi dendai lele biling andre sibito weekend na pan zio na miniti radio mbulun do mata San Francisco anda bago bina kacu non robi tala no chiko una sibuni da kuwa ka batalakin buat turangan na malin jelebu
ni Fiji National Provident Fund turang tu chama alipate wangi rawai sababu binang tek sar cukup bale bonon rubi bakar ram tek cukup ikenta na leni bonu Amerika siang walang ngoya kelanta sarap to tu ke boni mai vici na bi matin tu to sara ya sama itapa ya sana mai tomani ken non to bingkar rabi na total la kabi bingkar rabi ni kuwa na ke tin ni signi bulo ko toba ke to Amerika sanga Fiji Day tukuni kuwa happy Fiji Day bi kemni to sara oni asa ngarabo china be talno to sara ni Fiji Day ke na bingkar rabi to sara non to bono manu vici waktu lagi nak kena kal lewa badur tu Santa Rosa bikimami en sari buru-buru go California ukelad ni sota lengar antu bagador tu non ramaro ta gitu beba kali biawa gitu na puno mai Seattle mai Pennsylvania ke da state taleso sabu bina ta gitu ni rau ni tabo to ko ya na singa ni no tu pakata iko no to no manu bici ako sangare tongo sangi katin ni sing ni kuwa happy Fiji Day bikabli to ko sarbio kani oni siamo chuba na kam vingarab da ko la sar du leus tal chiko rabi vale silesi na bi tamban to ko sar mai vingarab chiko na Fiji Day California bagador chuba na Han Park mai Santa Rosa wot talenga ng gito kala to maro tagan to nganga na volleyball ma team ni Bulo Bay ke na be team itale so rautu kin no buno bakatalan kina na rugby kina netball so sa pinakatanga merendam tunga na ruku di bakatun loa ndo bega na puno malu ria tu kina na kana gen na sota bo bio kani na soso yangona ya sa zabo to ko yanda bo bina berto na committee ni Fiji Day begitu California na buku non rakau chuko na bekandar me param ti kende chuko sanga wala ngani rala chuko me pangande hermai daga chuko na buku dikan me pati te chuko dai tala no me bakasarga enta rongo chuko me bona ngol turang tu choma pati wangi rawai en andona ngol lag sang chinon rovital no wat ke unai si punin ko no ni tokani ndo binga rapi del novo sanga ni bisa un inaki no do bitokani en ka bina ni kuwa dana rongo ser na bina numi dana rongo dana tal no ningito abana mat chuko ngono ndo mat timi uile bola so e popo lek ngani zabu konon rize ngone singa tambue en non rakela waktu non tomate timi ya lebor le batu bango okay nganga mantanga Portugal en dona poindi nda po bidu dengan tu samba di lisu batala en quarter final stages dan ga ipa sarab tuni boka malua da bo suchin matini meke sana tubana wa non don bikta ulidi lebor wan tu che non ta kapitani ya robitalo nga boka to buya so mbeka na posto kilikili tau to buta yo nunguna numa no wat chuko bat ke nugu chikina watsen sangule tabi todo ka sa kiribu so chinga kapitani kinto san tos chunga liu to san sinra ni la ko be muria sora reibo tu tagatu cha saranga daura kamai na non rana numa nangon sama ilus kina mati ni wichi awasa ka uchi ni lusi mbala tangong gong abo bu bena kan tona we kangu mai na buno bo turang no bo lebu di somoya di na baka samoya lebu sabaka me samai lure me sona matengale profit non rasa mai tal nota ka non ta mate timi ke ndona kamera ta kabu chuko mer masulaka non ta to mata timi ena kena la ko ni gona world cup ko talindo e kesta ka chuko sele tukul chuko bango wasaka uchi ni na lusi mbala tangong sabi na biwal tanga biwal indua ke sapa chunga bango no sa singi beto konon to mate timi sabi na katanga mo sale bola kaumbula ni Mogadishu ya mai Somalia ya omo tini santana ya lobat santana bata pananda kuena bika todo sa ochi sarto ndro mi Portugal orto maro mi Portugal first time ever sibinga nandona poinje ka ngame to maro kina ni nda to sa ngole daki en rugby quarter final sa na songo ni maro ni Fiji Day kembali sa upcoming chingamingo na sota bata ki England telan singi be pamul mulumu ureda ni Antoni Bakatang City en moni mata kon rosota o ya Matthew Rainal Antoni Bakatang City rolebu turani paransia arto sa ambiu talanga men line up ni referees arto nang ureda ni talking Wayne Barnes mai England Jacob Piper mai South Africa kabota laki nandon turanga ni apa mbatu turanga beka ni New Zealand en ngai nona na sota ni Afrika wata kina mati timi ni porani se yo eto doko to ngai tabu so chikani ndon ngol lagala mengo we kemni mantagana se mo chikmen radio bulun do bata helbe naksar sa tos dak sar chikubo tolon to wili do ngana like ge wasia na no mun no to bitoka na kabdi bin grab din time abon bulu chikubi Rexen my Melbourne my Australia Victoria my Australia bulu na Rexen wata lang kino be lino thangin in the beta ni bulu saka baga no ni binaka chugani na lewe pipa tulo na mosi baga no ni binaka nugo weka binaka bale na siamo chikumai na muni korro baga turanga na kabdi bin grab din time
ndai malo mbula ili kaya ngalo mau bambu teni siamo chuku ma Australia talanga tal Jim swinga tavale no bole usar na siamo chuku mena kabina ngani kuapi salome na kaudhiri mumbula binaka anum tingna 60th anniversary in Polynesian Cultural Center mai laie mai Hawaii bagno ni binaka to ni bikamni to sar nonda na ngoni biti oni bagi tu me Hawaii on bichi na matu vale na api salome na kaudhiri na kabina bin grabi ndai Ioane sitipeni tunaka bagno ni binaka wakala kini bisal ni ata momo lebu baka ni binaka ni bikemni Takida Kopa. Ma'am, thank you so much for tuning in from Mombasa in Kenya. Welcome. I do hope and pray that you understand everything that we are talking about and know you also can rock to our Fijian tunes this afternoon. Bulbenaka, my Daniel William Zoka. Mai rabita ki mai kanta bo bulu benang mai namon sa sabo ni benang chira tu nama tu pala doka en ya kai benang ni kuwa seng lu de betal kina be nama tu pala nei nei tambuna lala di bulu benang ki buni seng lu de betal kina na kampani benang na Grace Tech fotografia mai nei ndo bi tubu mai nanroga nama tu pala na zavale bulu benang ke mu brother junior ke namu ni matu vale seng lu da bi ke bri todo sar be kan ni ndo bata chukumai ena ya kabi be ngarabi endeng tai sana tega bumanta ena kena tanlo tega chunga na kato zoko ya Amerika e rawata chunga na kena ilavo go mai be kerin damu mai ukaya bulu bada tadingu dona na like dona share no to bitoka na radio mbulu ndo bata na zaba na vitu na koloko ena kabi na gari kuwa God bless bulu bada kaboni roro mate ina mbo na kelo mai teilevu mumbula Tua bate club se eu funi ni ukalan
Sanongulewa ndomoniko Momosini matangu ni uraidiko Muria na ngau ni salani ndomondina Tatanra buni kede kuneikina Baba ko solo masuk aduba Mamarau ni konrenre au kaborondina Domo nilang asere au marau kina Ave Maria Dondomo, rindomo Isa au domo may watinggun darubau iko kayau nandina taudoko ena baby singa indomoni waiwale nandina solia nalingam darusan nabau Sani bakamau Domo nilang asere amarau kina Ave Maria Dondomo, aurindondomo Isa aundomo ni kondinamo May watinggun darubau O iko keyau Nandina taudoko Ena baby singa Rindomo ni waiwale nandina Solia nalingam darusan nabau Miliki na bosani bakamau Domo nilang asere amarau kina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Turakan marama tu ruki nang lewa ku kita lebih kita dekat lebih kerabat intai doron rendition ni Ave Maria ena radio bulan dobat cip depan rosa bulu kapan menit ku ciken teman ta Israeli lele besar baka muria tu nabi kasaya tu makin nongo artau badi tu na mati lawa ndau baka tu dile na Hamas mai na norto stronghold mai na West Bank tu nirto tegabun na indo naka indo na tu ni raw ni na back tekir to mai indo na matin tu liu takan to lango no apa garita tsubi kemuni na kena presiden turang ala katonga mai Tehran na kena ko na kurturang ke Iran tu ni they are behind the Hamas attack tu ni dono dulu bakata where na leoni bono mai Israeli ka rosanga bulu bakata talchunga na leoni bono American citizens na ngono ko bango sa rota me sa kadiba na USS Gerald Ford na noto to president Mr. President Biden tukuna abarita ka rabi to mandani bango na Mediterranean le pagarede tu mandan na vika saya tu chiko na ngono sarangango ya da sarango tu chiko na vi matangal news network na non to muri chiko ni ubaretong na CNN do na kena live update abaretang Israeli we are at war with the Hamas after their unprecedented attacks on our very land
yana bika sabang di taka chuko o Israeli sianga talininga indo wara ka taloko na tamba taka ko pata ki buro sio Amerika sio di nangona nga sana buka maiki ndona rocket boka ulutoa nga so kuro sana taba ngope provoke taka ni Israeli sana lesu saranga yani na kene sa undo boka redo tun na boka ndombula ni bika saya to chuki nangono go ko chikanda lesu ntini ka de bitsa bul kerua roto ni lewediwa na o irto na dong gitu ni Israel irto wana laki berto na mati lolo wa du bandu di letal ngame Palestina o ya irto bago to irto to na Black September kaliu te irto do turang ke code gitu na the Red Prince ya nangono sa singa ni mani pagita Israel singa irto bakasa tagiani to ma o irke na contingent na relesu wat ke irto na mati o ya singa ni lolosi kinararawa ma Israel ngonea ya bilu te kitoki ni Israel indo na Prime Minister Marama tukuni ngai mai muri ni Iron Lady muri o Mrs. Thatcher ma Engilandi tukuni bango na Marama ngo Golda Meir sa do sarto ko na kena itamba na Marama ngo ngai liuta kana puno Israel na ngono ya ngono nga saya tukina na lenga ya kadibir toto ko mai na turanga ni palu ke nandua na ni ya matabu ni ndakila levu ni matin tu Israel yorto na liu taka chuka na Mossad na ngono ya kadibir tu watamai na ndon na vonua sanga metugu na maramango perto au vina kata merto vaka sasata ki todoko o irkeda na vaka itabi na to vaka mate yorto na Israeli athletes ngona tin ke dibi chungul ko Rome Munich directly and indirectly involved. Klada vio kan lomani ke bakono bago wili na keni talo ba muri ko telis nga ango ni ukaya na madin tu leya ni ndua provoke ta kan se baka sangayan o sana tu baka rausar nga on rausana sota ke embaras sartongai vola na listo dok vola ito dok mai kui kona matai kene liu meado sarba kene uchochi ko u bagarita ka ko ramantanga ko ran raiva sera boga itabi directly indirectly na puno taba ngai buru-bura ya to virto ini kinorto na Mossad era ngai be bunia kinga sa sinrao so presa bom imbiuno na ruku ni dabo so la ko ni na ardo tuguni tuna honey trapper na ngone lewa na yama to buni Israel era lai vosa kamida ngabe indo virto ko cirto ndo no rumbango sinkila sartu wa tu meka orto gai pagamboi to boa indon chemical ramati andundua nangono mantanga sali mati kina na maramango Golda Meir selakonga na operation na pakotokai na operation Wrath of God yan kena pakotokai sekani matala na operation samba dilanggo na tapo namba di pakotokai kina ya to besar na keni ucu tu ni rusa bulu pakata nembaki na kena lako na operation na ke mambal ke ko 70 18 into the late 90s ya to nirtung geabu todoko orto na Red Prince kerto na bagay tabi kaya mbale na matin tulele ya ngo samba di takapa ni ndona kango orto kilachu orto na Intel ni Amerika ni rai backup tagachugen na Hamas orto ni matin tu mahirani ntora kapag loloma na vika saya tu chugen ya iya ngono go itu di bangko isa tega bu me bango na kena iboso bosta ki babalangi Israel is hammering Gaza with airstrikes as we speak ngono sarango hitting hundreds of targets and reducing neighborhoods to rubble wira mandanga sangay tega bu metaw mera rebuild chukuma ye mena West Bank na Gaza Strip mena Golan Heights na buna keder tuki no na mati lalango ngono ngai pe pinagamakina orto tega bu no maindona ka ambati la ko na ve matangali rokete na katodok sa bagarita kan defense minister Yoav Gallant that he has released all restraints on the troops in the fight against Hamas gai bagarita ko kwa keto na lako tungayan ya do banga nindo sa yali todo ko deli buro-burongo ya sa andon na itugu-tugu koko do banga go ay so bango sar siang andu ni rere na non do wak sangay tongan wira na kanta mai Israel ni semata na bitan lo yan tabo ni binaka lebor pa kata taro chuko bata birna non dera la na pilgrimage
hoia na kanapati ni vale tambani ka oe Feast of Tabernacles na bobo binaka ni salibgaduri rao sara botok ngai bita ni singa me bakatavari ya do mai na ken bola ki me bono Israel me birto na Hamas ka ndoni tuku rongo binaka weekenda nga me pa wili kitsingo na Fiji village hoia ni Fijians in Jerusalem korangole en buku ni so lebuya sara les chigoivici en ngaunongo tukun ni boleh kata ni si betok na tulan rau suara sa rau mai ya Amerika suara se tu sartu kan me relesi bicer lore tukun situation mereka sange sulian na okay lebar ke tukuna in the middle of war that's going on the rotu ni boga malu na Fiji Airways tukun ni kapitan takadi don maramba di Kandavu misei ni Kones karto leto lutale arto salai komai irana vogale silesi bombimbi chugo be na marambal rotu rekeci tal manas kolibuso ena vital tal girna turanga marama rangoleani ena buku ni ngole ya Israeli they are safe and sound now to the Bangon ni they are currently on their way to Hong Kong on chartered Fiji Airways flight rambimbiu mai na rota na ruana kala ko mataka binanga di kuwa mai na rara wanga buku le Ben Gurion Airport ya mai Tel Aviv tukuni ni rasana ya do chiko roto chiko na yes arsarbe kele chiko beke Hong Kong ya na single binanga di kuwa ni au ni sema to chinga na buku ni baka samoya wele chiko Israeli orto wasanga chiko ni baka malu ngo sarto sing tangi rau chiko na kena sa kasur na pipa lewu sekani matala na number of casualties na mabua maika kembal ken dono ndolo sandongo ya me berto mai baka mater to na Hamas na ngono sa retaliate revenge ni kino Israeli oya sa baka vida sanga bulu to kitale kasin raun ni dona kana bos kino borobura ya ngono go klasa sa tos chunga na borobura ken na youtube ni ngono sanda chukina sanda na rechunga Israel labi kaya to chukina ko baka mesa nonta time clock tu en YouTube tiningaw nunggo ya pala bikenta na vital no anda bobo binak nir sa buka raw mai huno ya anda mosule kir non dorbo kir non ngone leon maram na turang rbing rabitu en delen bindu kuma say na US personnel and UN personnel mai lepononi mai tayo no numero en biotini rono biotini raw toka mai tayo mai lepononi turang ke maram matanggali na kavini vingra vindai ke bonito to sar na bagale selesi United Nations oni station itu mai Tel Aviv mai Jerusalem ke boni nonta ke misa na numi ke boni juga ni na ngongo na bukuni situation very tense situation ni tukin na ngongo kila iranga na so chier na kila binaka na bika saya tu juga na ngongo ya anu di tabio kenta le ni matu bal radio bulon do wadda numiri juga na masu sar buka lesu mai o irna lesu en nonta bonua usa baretaka na they are safe and sound now ya irna se tu yani men dono numiri juga nonta gangani masu en na venga ono todo sar sa bo weekend rusul kon no miniti me lima na kloko na radio bulon do bata eu pedi la no no minindo ni bingarabi ge wasia toka ni non to bi toka ni na kabi na gari ko na bona ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talo taka bosing lu taka sa baka kapitan ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na dibgina me baka na karikoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ke kena kozlo surua otat ni kela ko bata na kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarang ali to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalang ani rtoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California nada be ko marota kati senga e sandon dina na marau kina boga dingile wo wakila baleta kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga dona senga talanga ni rere wollo ma se mundo waraka ti oni la bundreng baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy iko da kam to waka tapia sa tumu mantanga na numun ranga senga tu na non tu pepa sa tiko na mate se senga na pepa senga na lenga e se rawanganin dua na nombu life insurance
Ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinakana itoke kanda sama ivoga tiku ngo ya Amerika. Rawa sarana boga leo fomo. Text Mike ina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na tos nimbula, kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo gana bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Yavalata, Dionangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Promoda na bana kaloka na veika vini tu city, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Toka, komba na kena dami. Waka diri ngalala, saba-saba, kangai waindon na yangona na San Bruno Kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Kababa, ningwali mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kay na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kay nararana wang gabukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sangay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Doon na bay singa man doon na kaloka na singilevu, kinatinikan doon na kaloka na bongilevu. Bila sababu libu turake na marama taruke na kona lewo rusul kurua na miniti me lima na kaloko. Awang bulu matagani pe ipuani roro mati matay ng bow na kelo may tele. Unim bulu binaka sa kebuni. Waka nuni binaka na buko na muni siya mo may na lewo na muni matubale. May na muni korobog turanga na kabinaka di kuwa. Wang bulu talaga pe small legs poliasi karwaki anika. Malo. Menaka na siya mo may na kabinaka di korto na boys nga may nito yasasa may na hood may heartland. Tu ni rto wintakan doon na tuno may ni volleyball may nandi. Merto na numito ako chuka ni kina nung ni winyo ya na Fiji Day sange yo tingo. Bulo binaka ba naita that's a hidden blood ni sambulo binaka sa binaka nando siya mo tumay na biya kapito ako sara. Tabalangu solomon ni turang may muri may na Zion Shopping Center. Isa may na Gold Town may tabuan do sambulo binaka wala binaka nando siya mo tumay na biya kapito ako sara. Ngelolo may ni tau suli si matalang pati bol tegi road singori. Oyan na kari bulu makaunduri. Kaya na roti kari tapatali kaya na follow may na FMF Choice of the Pacific dapat do kaya baka to kaya binaka chuko tabali loma to ni bua na kaya binaka ni kuwa siya nung dapat lang kina be Rexen doon na sere merto na numikina wele odiso ngorto may Cranburn o ya may Australia waka nui binaka tuyani merto na gangs ni Butcha may Flagstaff may Cranburn kaya baka indon ya bulu binaka ve Josie Tibeni Roni waisia ermasi ke kerua Taniela o Rex no nuke mdo chugani na kabina ni kuwa what a great God we serve ameni losalini marama bolli lai binaka sabole buna siya mchukuma na kabina ni kuwa bakatalan kina ve Kingsland may na Midlands may na UK baka nuni binaka tuwe ni bikemuni ng karabi tayo bichuga ng bungi binaka ni kuwa. Baka talaki na biturang ayan nung bola sa Ruanga. Malo mga usara siya mo may na Washington State, may Seattle. Baka nuni binaka na buko bito kadi. Na kaya binaka ni kuwa kailan nung mbati tereni chuko siya mbati no mbati ndoto kake muno Dambea. Si Zambia ko nung mbati pala ta chuko nung mbati lost ko bati kiturang tabule muno sa lolombo kang bimbi tuyandi. Ke na matubala sa Ruanga may Seattle. Game nito daw sa nonta. Ni amaru takatal sunga na Fiji Day may Seattle and abita na mga ni mataw sa uti bulu binaka steri marama siya mo may American Samoa
Ntona sera men numikina le ni korba turanga mai tobu to toy mana ya tulau nak sabole bu turanga yanu turanga weka mai sawa bola soroanga nomuni sema cirto chuka mai nomuni matu vale en na buku nomuni kokoto leklani mbadi siwe sar chuka munu kanangalu en maza o de Fiji Day sange yo tie ngona italno ke linda isa endo chuka isuban do tuibe sari artung bek ngan wekai tangan artung gai siapa kan bek matain tu mebisar ngi siang botuan ratak-ratak ngona mati lalau ni jerry pagawali tambua na serrau ki matani selala na italno ke linda na kai benaga di koa kami to sar ni paka toka tagi juga na linda honorable linda tambua mumbula main cukup boturan ondra cukup na tunin daun cili bukan ni maro taga cukup namun yang mai cukup talenga na songo ni Fiji Day na mo ni marau saoti nimbula
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyan. Santi sara ko talin rondo na bunuan ronga may bea umbala tinitava ang domoni kaya muni nangono po group dal sere Macau sar weekend ya we walu na miniti me lima na kaloko na mga chumay we na non dai rongo may pal ni songo de sibi na lima na ruwa sanga bulu na miniti bako binibinang tayo chuno do bito kani na kabibing karabin din tay da bagarita matangay din na itugutugu ningito sa chinggoy matanda bagarita ka na non dano tabulidi na nganga o to nganga kin ne sebri ngona ni oche pita nambaki ono sa bulu kadi ona mbaki to sangi nganga ta lebe England ya na to fortress sarga na to home base heart and soul of the rugby football union mai tuikene mena bonno sarga to sebu taga kin non to nganga to reda na pambot na Ronaldo tini kadi odio sa bulu kadiwa Rugby World Cup talaga ni ucingan nonto abo lekasar ni nganga be barani se gay sekani wili na squad atambaka o bro seterik tawake mani botule waki no pedio Brian ngai tu ngele kerebu sustalimuri samber todo ko ya o certo la komai na dorpo ke pambuto na repat charge back na raunia au baka sama taga bina kachu sengido kino Dan Rouse chingo ifiremi tawaki vida na dali levu na ngono ya ise resila choni tani wanga o ise le serevi wir na dali levu kede rasa la ko chikede na fortress ya mai tuikenem era le sanga seng sento no makatalangan non rangoner sengido tukin ne vida na chokali levu talangan ni rakabi mai England ya na ngono ya Kartondo tangko mga babina kana nurtu fortress ya
Then ni vida na vici milele bertonto langan tu linganga tu kina bakat All Blacks na Springboks ya ortonto sulia toko pa andre ko ngaku boreta ka vida no visi ku chuken na tim ni vici no na lakan mero le sota en ruka to to tunga ya na no to ang gitu pa kata-kata sa will me test match ya isi buning no mentung ganga kina en orto Fortress Serengaya mai Twickenham ya sa bagareta kana no to ni bakta uli Simon Rewalui this time around it will be different. So sa biso takat yung mindset na turbo merto focus and ang total na Rugby World Cup. The last one was in 2007. Aliuta ka na to mada timi o akapusing gar po pala katalagan tuli rawat si South Africa. Sing ngito bultal tong akin on king coach ng unong ko Sir Mayembay doon ako na sa role rosa nga bulu tu. Turang awe kanggo mena way ruku anton score rebina ka raw ko tatag mo turang na ita raw luni offload taga ni be mbombo sa mo di sarangan ng buta rosa nga bulu awe cap call tala may be Afrika orto go ngole ani orto match tungan ni orto le chambi ni nembakia ya saucin don ngunong balap I think be chin kapata lembak to sangai basi kata kita le na kota final even though to nruka bagarua in a pool game thanks to our win to Australia ya apa tambu dengu tu non da pura-pura non to nolo manu vici ndo nangito vole kasara ci di kawalu cin kabitu ni mai dapa abarita ko iso na sila mixed emotion na changing room ni uci na nruko ya lewu ertu pakame ertu rarawata kan nruko ertu maru talanga ni ertu sangola dake na kota final ya patake na vika to sa rongo tu na non todo ndona posta o kil non doni baka tabuli di ka kedan ko baka sa kontinte gini berto na dorbo gai tu tal tu son ko abarita ka son marama mai non to no lo mani bici ngon nga sanru ka kinan to sartu na video awa sa abarita ka ucha sa abarita ka bio na non dai baka bulan din nrukai so sa pango ai wir sarangan dun meram masula kan non tam mate tim ir sama ruka katal tunggu rasa baka mer mai kes ta katal juga non to mate tim ur to juga non ko na marama ko sangga iso mai no bina ko no kangu libian ngoro e sanango bo bina ni siat exar bogale non video na marama na botuli mai nanting ko pe tunun tulu baka sara rawasia en buku di pakas sama ya ni sali bagerita kana marame ni sa cuk tundu ngapuan na fibon ni sena mati di kelo sabe u ge bangko sabe bina kata gam tu sama itu to kami sambulo tundu cunga kwa balata ke baka antua merana toba kan non mati timi o ini solusi sarangan wirna ndau tu kitebal wirna coach kanda cuk kena wakasa mendangol 60 tahun gora tu tal chuko aw sakka o cho vichina lusho baka menge maru ta tal tu wa bagreta kan indu na kan ko ke baka sa siang tali ta tim ni bichi sabi na ko sa lebol ka umbulang ani Mogadishu mai Somalia indo tal matin tu ye sa lebo de kere bitan no sa bagreta na Simon Rewalui England will come prepared this time after their recent defeat against Fiji in London oya en bulo okosita tu no ko ya na quarterfinals rugby siang tali ningai kaulis tali making na vika sauch whoever execute their game plan very well on that day and take their chances oya na timi and nganga and singa tuno ko ya na boso ba pertania it's a totally different match playing a different team and there will be aspects of how they play that are similar but they will bring new stuff as well dare tan to kapitan ni mantanga Ferrell o koya singi ton tambe sarto kami na grandstand na singa andon kop ta chumbe ko andon 2 match suspension sa bagarita ka chunga virtu na tim ni bici en ngonongo ni simbernon rongito en walu na koloko en mata ka ni singa tam weekend to emerke Pacific Standard Time orto mai bici na tol na koloko orto sa ka parta ko Simon ngule taba kede na vosa na nruka na katodoko kento sa tungo dono ulni bonua to sana tambeten dareda power na vechi mi kede korto tu idaka o vambo tin to tia 1 ked tia tu tondonga wa na mati timni bichi
Sandru kamantanga na matimin Australia tu yana ndo mantanga match up mbula Ireland vatake New Zealand kabakatalaki na ve varanise vatake Afrika o viti vatake England ngo o Welesi vatake Argentina e vida na timina tiawana rasa lutu anda bedak di sandi kita nga orton na Antonio Bakatavuliti ni bosot orton na referee ni bengito obar chiko ni sandi kita kime na ofisi taga indua Wayne Barnes main turangan England jingo very experienced referee Wayne Barnes dua Oyako Piper turang leka-leka tonga turang ni Afrika ndo talang aberton top referees da dorita na matitimi ni na setup mai Afrika erton do kudo talang mai bitna referee rongosar en non ta buru-buru ndo Andre Watson abambuta non na World Cup talang 1999 ndo na turanga yang lolo ndo non na chiko rasta rasa venge ngo sa chiko talang go Yako Piper ndo Craig Eubank do turang balabu telang do turang do ba tulewa binaka na lomendara itu gere di Yako Piper na apa kata lagi na Brian O'Keefe na non na turangan New Zealand ngo na non Rusoto Afrika wataki Varanise ya non do do turangan ni Varanise sana mai baka tulewata kana non do ngito turang kelele butal tungan kena buturara ni kena buditu na sidi lewro ke batarong chiko di so sina TMO to sa ko madani to se kilato mandino ya to nangai baka sarabu tunga baka malu na kena tosu chiko na non to ilako ni kota final wele si ke Argentina matai sarnga waya na tulu na kaloko na matakale lai ni singa tambungo na ngona ke mai vici Ireland vatake ni New Zealand na vitu ronga soto Varanise ke South Africa na vitu na monici cha sana ngai oke to ngito na tolu na sota vatake England ke pale pau pek todo ko na pataronga via wote na referee non to watur non turanga ni Varanise o ya Matthew Rainal sabi na na international games na turango ya balik nga bikenda ko sa boritak to chianga ba binaka kundi tumbunan nanra ko talindo e gaile turu chukuma ni rebo taka chukni sa nandu ka nanto ma chime ko nga ke saba ko me munanuma sabi na nga mo sa kun turang si maram ni biche kena bi matanggal bi mosulai kisa lakotal chungago sabaka sama ile butel chuki nandai si baby e senga dina ni kara rawana daka vaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Rendre na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni voliboli. Rawa sara, witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo, kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran nantingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kemain na nonton programu bagamadhawa na toso ninga una. Eno bengara bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule buni sibuna tina kantua ena tina na meniti vei kiamu ni mai viti. Eno veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ena Radio Bulando bata San Francisco. Metkoti kanda bata mara. Ai, kemo do bakando tunga mai viti. Sa baka matalaw na naman do kobati. Sa lemo na kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, karek.
Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Daw ko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong going dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongole dikina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vengaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kadi baki tumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbau baki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni angona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni pale do mai raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kolokan sige lebu kena tinkan dona kolokan bungi ni moniti kena singa tabu. Dendram beka nangwala ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kendra kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima maniona na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Radio bulando wata me kauti kanda wata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani. Salvakan
biasanya sarren dua ngale wa nunggu bulu nunggu mati wa na nunggu tahu aya o sarnga ya ni talon yang bakin dua na kenen de non dar wiki lai sebulu kor weekend na kabde ben karabati dai sibna 5 na tini ke 5 na meniti na maka cuma non dar rong me poli songo ke na kampa de benaka na mauli mate na dona gonda la mengo dona songo bulanjina bagadur na buku ni Fiji Day arto ambita bata na kena committee mai buan kena chairman di asenada do dau watala kida bitan turang maram ay lonjila na buku ni garabi tapi so linga bir non ritabi sarantui garabu sarani na bawatu lo nang gito watala kida na bingkrang garabi popono kida bikato do sareso rona singa kela bagadur chukina ngole mai na marama minstani marama honorable Linda Tambuya mai kena pulangi ngole batal cunga mai en ken turagan na rokutui woi maro tui woi maro ramai chiku talanga ken ubungkatale erang wale mai bakatakataka en vei tamban ni matintura vei snatchery bodies so ndua rabos chikina wala turang tui choma Mr. Wanga rawai batke una ni sember ni tatu mai ndua bata na kabina ni kuwa songo bula nanonda MC tukino chikino watso ni atambua apaka turu pag naksara na songoya kanan na ngunyang gona na vei solibuti paka pio kani lebu sandi ndetu nanonda mai tu America nda sange sota bombi mandanga bikin tu California Bay Area mai Sacramento na Sonoma County na bibo notale so anda ngole ani so rangole saranga mai na out of state Pennsylvania rangole mai so ngole mai Seattle ya yo choya obe bakante otangayani and was papalang itu di bangko honesty is always the best policy. And don't you can na tent ni Mr. Bucks da kele Rocky Vinak na liu sen ni company na USPG Times. Awareta kan dono na post o wili kuchingan ko na itini ni vital no sama ya do chikin ko. Orto ngole ni vita na marama. Au sikan nikila orto tau ke orto bas. Rongot. Orto levolia endua na matanggali kato toto batasar nga kena anga benda pangata ka bolid na wachi Mr. Bucks o Miss Bucks ya enolo mangani bisa uya sama ni tarano na kato ka toto batasar nga na maramanggo anga isulia ya ni be ko voli itu iloma o ya no na kad ni mbange na be katale so sama the documents ya na singelewin na kaniko sangay imbito chiko na bro ngo Rocky ngai imbito toko ko na ibaka masala attention to all people at the Fiji Day celebration Santa Rosa USPG Times booth. Some ladies bought these bags from us na kibako na lakoven na USPG Times online chuko kina na itambo ni kato pata sarangoya sangay volato kina na no na kerker ni switch tagidala na vital nongo someone didn't like this black bag, she had to switch out with my wife's bag that was navy blue color mistakenly watching retula on driver's license, a bank card, some cash, earpods. Please be kind enough to return our stuff in the bag. Be honest and may God reward you for generosity. So lisar juga ni nasial number. Singalebu ni kuwa sa tugu ni bango ni kuwa na marama kuwa tur na kato ya koro switch dala sa banga takasar chuko na kadia na city lebu kito San Francisco. So lisar nga may na address 375 Beale Street BEALE. Sa pagaritak nga nyo ko sa bola-bola chuko ngo Amerika ngo singo banga taga chuko na kad mo na siya nga ni tombo. Tur na CCTV footage na card man tanga no banga taga transaction na be supermarket na track tag sa pagarita kami ko alo bin nakasara itar-tara nga ni ko na maramang go na Beale Street na boli-boli kina singili bin ni kuha binakataki mo sa tugon na raw nga ni ko so ngir taga raw be ko na toke ni Katongori 510-931-9107 may Santa Rosa Sara Niko sa bang tagi chuko na kaden lo ni city level o San Francisco. Kaya barong o chuko mai. Sa hindi pa ka masuti, hindi pa ka sukalesu na kad matay. Den doon ba karon narantu ni siya nga nomuni dala. Siya nga nomuni.
Tunggu di bangko kipa kona giringan mo koten. Siang talin doon na pipanggang kaya na bagatur. Italia man tanga usapa nga takar na lo manis tonggor and doon no mo transaction. Ran yung girian na ban teleponin ko 52 saiba 02 02 saiba bitu. Ko uli subatali. Kesa siang nga nino mo indo na ka. Elo pinakasar. Sapa sukali sunga. Biko anak kaya nito okay. Beba kasar nga. Oni raido tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And venga ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua and tinamniti may kamo ni May Viti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulldog bata San Francisco may kauti kanda bata man. Sengan din ni Karaw-rawan na daka-daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatuna bengarabi. Oya ketuna kendo kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kendo to na senga tikunin driver se senga ni baka motoka kandau. Dren-dren na tutu beto seki. Erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento. Merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluba diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dan rembeka na ngola ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buko lulu bay Kemando e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. And muna nga una nalipo ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka sing liu taka siapa kaya kapitan ni kakuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kukonta bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi oka kena kozlo surua otat ni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se onga wale sarangal itu miku mena nomota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talangan ni rutuli dilibata kan na kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nada be kumarota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabuhay vingli wo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, kimundo sa nasenga nilenga. Do na senga talangan ni rere walo masemundo warakati ko na ilabong reng-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay siya nga tunaman tutupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kanda binaka na ito kay kanda sa mga ibagay tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo mo. Text may kinabasay mo walu wandua, tolu walu lima, e na kenay tuku-tuku matay lalay. Ogonoy rongo manupali songo, nay maolimat. 155 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Asip ito kapag na limba na Rosa Vulcabana Beniti, Radio Bulando Bata, San Francisco, kawalisan kay Sema may naisiyabu ni ngauna,
ni sambula ni mata binaka mai ya da binaka be mauli mata kena bubale binaka ana bugun rotondo bitoko ni boli ana bugun ken dorong bagi ciga ni ana rong me bal ni songo na matenga ni tutu be kenta na ka binaka di kobe kan lomani oyan kena maru tagi ciko na ka bitsa bulu lima ni ambaki ni korni buli andi ta komba school au kala ni ndona songo mo binaka sara era baga dor ciko bolga ni mada ondua so na OGs era songo tukina Waterlei reminis tukina so tabir tukina OGs na bia decades baga dor binaka sara na songo ya mai na nonto puno lomani bici bekento na USA chapter na ACS Old Girls in USA arto sa surich kanda chugo do kan lomani turangan marama do kina ngone lewa kin nonto songongo kana baga do chuko en Amans Palace Event Hall en ruotolu sebundu along Port Court El Grove o California Dio lima bitu lima walu na songo na tiga buta chuko en vana koloko en kabi kana ngai la kitaba chuko na tini kandua na koloko en baga do risarnga en moni mada ngango sabu ke lulunga ni mata ke tini kandua tini kerua na lutu lebu tini katolu na bakaraumbuka tini kaba singa bakarawa ina bakadur kina songongo ka tau yan duanan raunan dola duan turang sa marama na ngolean ni ngolean ni kida bale lebu ni tau songo na buku ni karbana numi o ya na kabit sanga bulu kelima ni mbaki ni korni buli na andi da kombau school ba na kaloko kin tini kelima ni bosata kin tini kendua na kaloko na mbongi and my El Grove boleh to bango adults only formal attire na bagai kabi island menu dinner and drinks live entertainment orto nanduo band bakatalang kina birono biotini Mr. and Mrs. Serubatuanga and many more dono mutikite wekan lomani romata sa bobo lek sar chukni ochi na ngongo ningirichi Madam President vani naita vani mbiu maiwai nambari telefoni van 25 5 ba 5 diwa vitu tolu se we Anisa Billings rua saiba diwa 5 saiba vitu ono walu vitu na karuangan itukutuku na bisu retu ya ni bikim na turangan marama daru kena kone lewa na buku ni singa ke kandabu singa ni sana buku turango kandabu e merke 2023 kandabu day anda sa su rech to do sar tuki na biokani na buku chinga ni welfare fund kena investment harto wabaga dor chiko na we kamuni maina lo sana buku turango kandabu kilana sa baga dor chiko mai na vida na mbaki ya na karusa bulu kando ni singa na madha o mayengo sana baga dur tal chunga kina na ken singa baga rawai antini kandua kina vana kaloko na kabi en va on Cyber Murphy Avenue Sebastopol California 95472 ngo en holo ni valilotu ra vingarabi chikino tal ake wambut ni lebikenda nda sakila binaka na bunoya mai Sebastopol bisure rarambatu ke una turang marama non dia sana turang kandabu ana kene chiku ragi turang mena tolasi non chiku bun sali turang bali tu buki koroi soso non chiku non turang tu na teapa na chiku ba turang tala me pale sasa non chiku non turang tu na bugi lebu kene mati palu pontel ngake me nambala non chiku non turang tu na kasa anda sa surich tu sa surich na nrani nundu ya sana turang kandabu tuna laga tu palu lebu tuna lebi so tere gimana sa tu ichu na ngona da mai chu bole puno ga merke le vida sa an rasota chigo yo pikenda na kena po rauni ndu ya tu palu lebu na bugu ni nundu songo ni sana bu turang kandabu ga vaningan vi resource an to ambito bat chuma na committee na vi ambagi sa dun ribagi chuma na vi ambagi sa gor awambut ni ndu sa kila chuge vi sure chuma ndu tal chuga tu bi muru na turanga na marama ni nundu lo mani san bo turanga ta bunda sa mo chuga na puno lebu merge o yalo binaka mo yalo ba marama yalo ba turanga dona le sota ya tu na olo ni evalilutu vingarabi chugi atal talanki asar sawe ya na bisuri talanga sa banguli talanga bikim don ni to wekan renre
mai na mui rani non to no mai nanronga ai ra ai nandi mai ia en ave vono tale so sa kilanga mai no mui rani non to no oni sa surit sartunga tu bambimbi en abuku ni singa kikantabu merke mumini waku igen na ngoni kantabu musa voi chuchu dabi asana tale so merke mentan sotani bagale lebu en buku ni sasanga binaka ngo en holo ni polotu vital talaki sarsau wane karosanga bulu kando ni singa en madawa katumai bagaimana ni turang marama daru buken on lew sabi mama ando no bikenta na lima bakan dua tal dabo bina kana mau lima tena bukan to bitoko ni roni tukutuku atu me bikenta en kai bina ngani kuwa sana tomani chuku na non da barongo sere na kai bina ngani kuwa da nanumi irene sono bekanta bulo bina kala tileta na onga liba ya do sabat tarung chuku mdo na marama na city do chungo na city do bekem do le bang takana kadngo oya en ngoni salo sabo garita kan oya kau mai Santa Rosa na Fiji Day saba masuci me kau telesuani ia se sianga chunga ni sember ni biu berto na ken na beta talita ke berto na visa ado sarani berto na famba ke berto na ken na vi matanggal tambana tale so sana rere yang mo sana sulelius tale baleta sianga di nomuni belum nak gue kai no ken grau na bubale mai malipani pakan ni binaka chunga ni bikemuni apa kanuni binaka na buku nomuni siama chukumai na bubale nang grau mai malipani ma Australia na bale na ngone sau na abisa ma chumai na ka binaka ni kola tilatan da beta ke dile di ndo sambulo binaka sang lumile talaki na suluia ngambalai mai serne andon na sermen nomikina kero ngana vita bole ni gondrombula vita bole mai serne ma Australia ena kabri ben grabi en dai ki kemuni na be sar chumai ena kabri ben grabi dai ni se mandolo tumai radio mbulon do bata kilandava ngo San Francisco sabakai sa siabu chuko di malu na kata-kata ke mamisaba kila chuko mengo na ndriwa kabakata lakina na vuvu ke na tawani loma lebu ndo tu na allergies ya lebu na allergies lebu talanga meta ke tu saban rabu tu sandongo sama ibaga bunu tu kini mami vuvu sabago ni binak tu ni bikemuni nui tagi ni to toko chuni bingarabe no ndo loma no bichi chuni baga dem kini baga sing lebu na be tambani mati ni tu na be kambani be kenta sa suku chuni takataka dan rebu chuni baga vale da muri chuni na be freeway le lebu sabago ni binak tu ni bikemuni na radio mbulon do bata ena ya kai binak ni bingarabe ni ngo jojina lendua sona mbongi sona singa sombeka na ngau na ndangunu singa sona ngau na mbongi mbeka nimbula raumbule Sana bangi, sana singa, rorongo, olikina, kadibi, ikoboli, lokundia, kesabu, eutobu,
kena marama dar buki na lele bo bimna te chulu bitoka na kabde bin karabde de kuchi ken talemanda side track talemanda Israeli ena bika so e paga dur chuki na ngongo sa paga dom bulo paga vaki na nonrau oi le bimbolo lagi chiko na mati lau do paga duile na Hamas kirto na matintu ni Israeli o talo taga chukuni bikemoni na ngonen do so mile sukino Israeli ya na kanga imbolo tu e mate na kanga induru tu endabo ke na nomuna baksasata gitu na singke na bongi ke na we singa vita rabiani be to pangani sanga izi kuna lon tu ya erto sa bagari ta chukun to ngona leka sa o chorto na Hamas na ngono they have taken as hostage e rota nindonan rau 5 na ka Israeli kena vita tale na turang kena marama from different ethnic groups ethnicity ni bosota be say buru tale so 150 they have with them now orto sanga itugo na chiko do na ngauna leka ngaungo sana tega wo vaka matei andundu chiko ya sambolo lagi chuga ningo na buno araba chuki no na wekani ndau bukan duindi lengo me sasanga chunga Israeli me na Somali so na bikara boga dora roto ni ndono ndolu boga data wilkina le rusa bulu kerua na turang na marama ni merke e kaule binon rombula na kena tiga butaki o ya na non romba di bibolo bulu stingo en vida na dau sao charto tun chuna Hamas dona ngone leka ngo keto sana pa mati irandundua nandonan raw 5 korto sani to hostage chiko nongo ya abagari taga chuga no Israel virto se daban do da kava nanito lako chuga ningo rabu bakrusabe na kasara ya sako ko sar chuga bolu boss nongo arto rabagari tal tunga na bi matin tulelebu e burubura nonto presidenti nonto nambandua presidenti Biden sa bagari tago ko berto na lilu ni mati valor top generals do barabita to komandani na USS Gerald Ford kena bita na destroy le lebungori wala ka toka ni na buno ba dorto kina na bira rabui au sa bangango isa sa bagondo mumbula bagare bagita ki chungamai na nonda burubura na ngonongo ya da bubu bina ka chiko sa boritaka sa rabuka list ko nonda buno na ngonongo na chartered flight mana Ben Gurion International Airport rabaga dingo bagale me Hong Kong sanga nindu e kote no mbula virtu no kanda e rangole na buku ni solebu di tampani kau a Feast of Tabernacles anda bawu bina kan chuko talanga kinen don na non dei toka ni ridi bulon do bata gebi ambringa kota mai weekend bawa bola kasar na we tugu todo saroya yo sabang di tekende chunga na kaini bin grabe tai en buku ni non rausa bile de la bin rendre chingo na matin tu Israeli irto na Hamas abore taka chuka norto na matin tu Israeli keto sala ko chunga ni ndongo ele wai ke mundo do leben dabo nga mai sandongor and reda arto sa Somali stanga main kuku norto bolu posto men Hamas keto sa tongo be ke 250 hostages doanga nangona leka-lekango keto sa napakamati rayan dundokin ya na ipolu bosa kena beka saya do chuko ngonongo sa baka domumbula tagi chunga bi kenda la burubura kanda sana mosula kir chuko na kanda bombi chuko na nonta chuko bole bukin taka binaka ni baka sa tutaki na bono lebu na tokolo welo ma ke burubura so talanga na UN personnel chuko mai Tel Aviv mai Jerusalem kena sona mate bubale vinga rabito ke na nonta andana masula kira chiko me maru ira chiko na linga loma ni kalo en na buku ni wikansa ya do chiko mai Israeli ke na puli pipo no vale kanta en ngau na sarango ke ba na botar ko ngau na boy tini ka tolu na miniti me da do ba ni na woni ono ka sayu tu telanga ni wono do bitomani en ka bina ka bin karabi tinda yo pedela no ni do bin karabi sa maru tagi bogalebu antara ni mi tokan chiko ena kabi binakar bingarabi entai Dendram beka nangola ni kibali lo tera buku ni oso pakadadaka sendra kita beka na tos nimbula ko ni lenga sinu ingaw-gawa nana maki mai kina programu warotaki
Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena bima manione na kabiri bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E lewu tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka lewu talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na bunga lewu fo. Katigo talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ka tungkol sa text by kinabasa ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to iveniti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Engan Rebe me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumantangayan ni tali sota tu kina kavekilai, era libu tali tunga nan dui kai karandongole di kina, kan dua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni Vingarabi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Asa ba bakay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa nayaya ni Angona na sote singiliti ni Viti na kwila ni Viti kena sotali na yaya lalay bebakane ukukuni wale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola may na doon na kaloka na singilebu, kina tinkan doon na kaloka ng bungi ni moniti, kina singatambu. Boleh binaka ni Matthew, isa bagus kusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandoko kina mau limat. Elay taka kina endona nito bakataka kana lalay. Yolay ukutaka bakatotolo. Nimber nirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Mao Limad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar-tara sarani kinanaba ni telefoni 12525 Vitutolu 52. Ena kena itugu matalalay. Radio Bulando Vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
sa tanggamu, 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 sa tandola, 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 dolan, dola. Samai taile Oia yare Oia Oia mero totoro Davuile Viri ambitu lelevu Viri ambitu lelevu Non rengoro ngoro main davui Oia yare Oia Oia mero totoro non rengoro mai nase oia yare oia mero totoro mai mo mi sada un re nambongi vale ni vina levu mai oia yare oia mero totoro Sambadina no mamai vale nimbia levu mai oia yare oia mero totoro sangai lolo na ua satangamu ravasua satangamu tangamu satandola tandola tandola dolandola Radio Bulan Bata Mekauti Kenda Bata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani Ingoni
Ina sa boleh turanga ken marama na bitokan da kabdi bin grabe din na ken se abuti ko mai na ambula be kenda wa na punga kimunia na sa boleh bobi so sa tigi wini gol don na kabu talbi kendo ya si bitok be kenda ono na 5 menit na bobi na Raven Studios na tumbito patane ba taingi na bikato to sar and the rongo juga na ser mai be so sa tigi wini gol na punga kimunia se abu mai na kabdi bin grabe and then sa bobi na tagi juga na bitokani na radio bulan dopat do kan na toso ningo na totol sar juga toso ningo na weekend ore di tautum ba saba kasabe embuto talmai o kasabi bisa ucunga mai nan raki ke na be kato do sar so ma rau so rawa so tabu tu na butungu so sanga kana kar kenia se mer ngunuba en ngono ngo in sa na yetu ngana bi mosulaki na bi reizi na bi lo mani baglew ta bi mosulaki da masulaka talangan on mati univici ali besar ni rong ta sama rong ta pangko suara tu nama indona kar le keribu susitali e bina ka ya pat ni tostu ni mbula non ta pura na ngono ya na ridi mbula tu bata ku cikan ta pat chuko mai ni biokani sang wala ngai merke uno lo mani bici ke ni bi matin tundu indi so anda sa sema cikan ta pat tukina ena ka bina ka bin karabi nda yo peti lano bono monindo bin karabi wa kan ni bina ka tu ya ni bi kemani Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulldog bata San Francisco met County Kanda Batamaya. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u. Rendre na te tu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika.
na hepatitis B. E kunei ni dua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika America ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongo libu dake na kenara ni betobi se na tobi ko na matini nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa nguso tini kene bakatakila kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. En bimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nonda to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka bosing ilu taka siapa kaya kapitang neka koni lo malenga sa tiukin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena kouslo surua tatni gelago batana kena pai nambani kei na menrai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtu giringa kena vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Dendram beka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu be kemundo e biti. En een radio bulando wat San Francisco. Me kauti kanta wat mai. Asibito ko bekend na ono en 10 miniti wag nu binaka berto na wekanta go my Cornville Research Station Chemistry Section bulo binaka be Shelly Alumedi ke ver naisi bilang sa bole bubi rokole kutu na nomo ni semach kento wat kumai maramaweka na yaka binaka ni kuwa wag nu binaka talanga be yelno ke tonga bulu binaka maramanait binaka dan dobat kumai Santa Rosa na yaka binaka ni kuwa ngeloma ni pambimbi be kambani dile di me moraga na itauke ni kandi uwi bakatalan kida be tinai TJ mumbula binaka dan dobat kumai LA dava lenge rotabale solo turang me mur design shopping center kemni to dozar turang maramani bingrab tokina na ka binanga ni kuwa watalan kina be noken garau nugo eka mai malepani mai Australia do tala serbo undana por rongoda na ka binanga ni kuwa e adana chico kenda ubosam beka nandondomo andona ken remix goma be Soundboy na bonga ke londo na ka bingrab endai kenda ubosam beka nandondomo bonga ke londo non dabata na biwakani na ka binanga ni kuwa
Samuriana lubengu Nasalami bulava kademu Amnandana nunga boli Matamu esengani yoti Ina lubengu Bobosa maibia Adabaswana mode Oyana madama Uninera kami Adabaswana mode Oyana madama Uninera kami Uninera kami Uninera kami Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani Auna burata bakrapa nangan ngandeng
Nada masara manda me bule kenen dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni Tuta, nakatil kami ito ni Akostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya, kina mga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So sangkir liwara katera tunda wara. Kau tunggu. Kau saya lo wag bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Ni, ngono bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Wakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wag itu ta. Kami somi. Nakilaw kena timber na vaka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngono. Mojuri paling bul. Kaki saya kabel tak kotor na insuang. Paya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo menurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na polisi gaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka lew foma na telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matalilay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuresan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kena baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indo tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Engen Rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tu kina ka vekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongo le di kina, kan dua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kina wasibi ni Vingarabi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitu may kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Asa ba bakay rongo-rongo saranga. Kendo vangar tanu atiko sa nayaya ni Angona na sote singiliti ni Viti na kwila ni Viti kena sotali na yaya lalay bebakande gukuku ni Vale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono Tolosaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola man na doon na kaloka na singilebu, kina tinkan doon na kaloka na bungi ni moniti, kina singatambu. Ay, kaya daw baka daw tunga may biti, sa baka matalaw na naman daw kawati. Sa lemo na kaya daw tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata, red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo, gamay tutala na kaya narunibono kaya ng bele. Pai, correct. Daw wala may way. Uy, doon sa ito ni Kila. Kita bulbuli nga may na maulimat. Tukang ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nanon da business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwaga na bima maniona na kabini buko lulu bay kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kete kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Woo wee.
na karitoa sa wadha badina na kini kanakana. Kay tiyo talanga na nonroto specials and na loma ni mga dawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na pani manray pay kay na bugatali. Gora na JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritir to sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Tauratale, tauriau, suada rumah itu sama kamalua. Tauratale, tauriau, tekibu mandana gunteni marau. Tauratale, tauriau, suada rumah itu sama kamalua. Tauratale, tauriau, tekibu mandana gunteni marau. Aulante o wili aulao, tava isambuna sana yavo. Pakambao panina sela kalendaro. Namusua irui wananabu, tarubundu tikoba kambalabu. Maina tolongo memo kota ea sangu. Tauratale, tauriau, suada rumah itu sama kamalua. Tauratale, tauriau, tekibu mandana gunteni marau. Rauta menda kele rawa sese, sana baka rauna tasere. Ngau nada bambekanda rumah isu tatale. Sana baka rauna tasere. Ngau nada bambekanda rumah isu tatale. Kumai kode mole mole, sarauta mandanda usamode. Beita tala isa usangole. Tauratale, tauriau, suada rumah itu soba kamalua. Tauratale, tauriau, tekibu mandana gunteni marau. Tauratale, tauriau, suada rumah itu sama kamalua. Tauratale, tauriau, tekibu mandana gunteni marau. Tauratale, tauriau, suada rumah itu soba kamalua. Tauratale, tauriau, tekibu mandana gunteni marau. Kamu sangole kanisa namwina kimo kovea na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Lungu dundi batu
Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Mama
sana sena kina niu dai ti robia Movuleka angareba Niu tongu mokina Lutunia kabina udiria wanondo bena numa Badengutuna veka mbula ia aulo manga Bolina Bokatataro Bolikina Memeleta veka narumudina Tiwaida la seburu memetuna nomudina Ko ilo ilo ni ilongu mailo masenika Nomu yawa sana sena kina niu gai ti robia Movuleka angareba Niu tongu mokina Bakalolo matuna vivila imbakini sereng Ni alimbula tu koya meva katawa Nanomureki aworoki Ni amendu andu embutongo Mode kalumani baru mode nongu tangilo Ko ilo ilo ni ilongu mailo masenika Nomu yali senga Nomu yawa sana senga kina niu gai ti robia Movuleka angareba Niu tongu mokina Movuleka angareba Niu tongu mokina Movuleka angareba Niu tongu mokina Movuleka angareba Engen Remy me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goin dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga nandui kai karandongole di kena, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo likaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa baki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bevakane guku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moni ti kena singa tabu. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kena rai. Dua ngana ruku ni buni kau. E dua beiran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua ana tinamniti vay kiamo ni Maiviti. Ano vayto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba.
Namaka en Radio Bulletin Bata San Francisco met Koti Kanda Batamar. Bula vinaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula vinaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo le uku taka bakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to, sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Esen enta so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marulima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 58. Ene kena itugu matalelai. Wekan lomani sabu weekend all minute me bitu na kalau ke talanga sana mai tu talanga kene do nondor bin karabi nondor bitu mani tu na ekabi na kene bin karabi ndeng dai ya ka kuni lenga ta kendo na kana ndana game bil bulungo tale na ekabi ni signi mata siang bisa nongona tolu kin bitu na kloko simberaga new bakatangita kan new chuchunon tu serre na ekabi ni bin karabi ndai au na baka modi chico ve dile di dia moraga bina bole maraba night na siamo chumai baka talakina ve vi roko le kutu kerto na mati lolo men Corneville Research Station chemistry section no to senior analyst very busy man sar chuka ngongo bulo bina kanungu weka Mr. Wanga Tambu turanga ni mbure wai maira ni sambula ni andro binaka na bole bina bingarabi chico mai Corneville Shirley overnaisi ke Miss Mati Tonga orto sa muria sar cukup bina kan baka sali tambah nimbula yan enta sa kakan menta sa kana kakan bulung tunga nangun orto baka singale paina piwale sar tonga nangun sarnga to vitalno chikingo vi rokole kutu gerto no Mati lao Corneville Research Station chemistry section sa lolo matu ni bikemndo baka bimbi na radio bulan to bata marama night no wiki tonga na siama chuko mai Santa Rosa na kabina ni kuwa bata lakin mai pedluma litia lendua lodo Mrs. Lodo marama yanu waka nuni bina katuyani na buku ni kena zingomi chiko boko bina kasar nbi uli bulipa radio bulan to bata na kabdi bin grabe dai turangin marama daru kena ngone leo sa tabe kena no program na kabdi bin grabe dai daru kami sota na kabdi mataga kena ngona salukudi eu pedi la nopo no muni don bin grabe lolo mbimbi be kemuni kena no muni matu vale na kabdi bin grabe dai ni mode